Zarika. Mbĩtĩka ĩno rĩathakĩirwo taũni-inĩ ya Chihuahua bũrũri-inĩ wa Mexico, nyarari ya Kenya Zarika agũthirwo nĩ Yemeli Thimũkandũ na point 99 kwa 91, 98 kwa 92 na 99 kwa 91 gũtunywo mũcibi ũyũ wa World Boxing Council. Kurushwa na raundi ya kwanza ishaanza katika pambano hili mtazamaji, ambapo ukiangalia rangi nyeusi Iron Fist Zarika wa ukuru wa miaka 34 ekugeragia gutetera mucibi uyu kwa rita ria gatatu kirumaniririo kuona mwaka muhituku ni akorirwo akihota Yemeli Thimũkandũ guku bururi-ini. Ona thengia wa nyarari ĩno gũtunyũkithio mucibi uyu, Zarika nĩyo ire ihinda rĩrĩ kũmũrĩka thirikari akiuga atĩ ndikoretwo ĩkĩmũnyita mbaru ona thengia wake gũkorwo arĩ njorua wa thĩ wa mucibi. Nataka kuambia mashabiki wangu, hakuna mtu yote mwenye ambapo napatia pole. Najua ni kitu yenye ambapo nimefanya na siombi msamaha kwa mtu yote. Wakati ambapo nilikuwa napata hiyo belt, sikukuwa na mtu yote, nilikuwa peke yangu. Na nimekaa na hiyo belt miaka 4. Hakuna kitu yote nzuri ishaikuja isipokuwa SportPesa. Vile SportPesa ilitoka, hakuna mtu yote mwenye ambapo ananishika mkono. Government haitaki kushughulika. Kwa hivyo afadhali mshipi baki Mexico, mahali ambapo wataitekea, wataichunga na wanao at least government yao pia inawasupport. Wana appreciate kitu ambacho mtu anafanya. Kwa hivyo siombi msamaha kwa mtu yote. Ni mimi peke yangu ndio ambapo nasikia uchungu na ile shida yenye ambapo napitia. Kwa hivyo ni hivyo. Kwa ihinda rĩrĩ Zarika ũrĩa nĩ ũritũ wa Super Bantamweight arĩ na rekodi ya kũhotana maita 32, gũte maita 13 na kũiga ndiro ya mbĩtĩka 2 gũkũ Mũkandũ akĩiga rekodi ya mbĩtĩka 13 iria hotete na akahotwo mbĩtĩka 2 tu. A la peleadora mexicana que ahí conectaba justamente. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Kuria wa Gĩcimũ.